Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis watabarutse mu gitondo cy'uno munsi kuwa mbere kuwa 21 Mata 2025, i Vatican hahise hasohoka urutonde rwitwa papabili. Iri ni ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'igitaliyani riva ku ijambo papa, rigasobanura abakaridinali baba bafite amahirwe menshi yo gutorerwa kuba papa igihe papa uriho apfuye cyangwa se yeguye. Nubwo akenshi kwegura bidakunze kubaho, ahubwo abenshi basimburwa ari uko bapfuye. Uheruka kwegura ni Benedicto wa 16. Ni ijambo rikunze gukoreshwa mu gihe cya conclave. Conclave ni inama iba mu ibanga ikoranyirizwamo abakaridinali batoranya uzasimbura papa uvuyeho. Nk'urugero, iyo papa yeguye, abantu bamwe batangira kuvuga bati uyu mukaridinali ni papabile, bivuze ko afite amahirwe yo kuba yatorwa. Ariko hari ubwo papabili badatorwa, kuko hari ihame rya gatolika rivuga ngo ujya muri conclave yizeye kuzavamo papa, ariko asohoka ari karidinali. Abakaridinali rero ni abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika bafite inshingano zo gufasha papa mu buyobozi bwa Kiliziya no gutora umusimbura we igihe apfuye cyangwa se yeguye. Baba ari abapadiri cyangwa abepiskopi batoranyijwe na papa ubwe, bagahabwa ingobyi itukura nk'ikimenyetso cy'ubwitange n'ubudahemuka mu murimo w'Imana. Abakaridinali kandi bafite inshingano zo gufasha papa mu buyobozi bwa Kiliziya nk'uko nabivuze haruguru, gutoranya umusimbura wa papa mu gihe cy'inama yitwa conclave, kuyobora inama n'ibikorwa byihariye bya Kiliziya. Abakaridinali bafite imyaka iri munsi ya 80 nibo bemerewe gutora papa mushya. Papa Francisco yashyizeho abakaridinali benshi baturuka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, harimo na Afurika, mu rwego rwo gutuma Kiliziya igira isura mpuzamahanga kurushaho. Kugeza ubu rero mu Rwanda, Antoine Kambanda niwe mukaridinali rukumbi u Rwanda rufite. Ibi ni ikimenyetso cy'iterambere rya Kiliziya Gatolika mu myaka irenga 120 imaze mu Rwanda. Kuri urwo rutonde rwitwa papabili hariho amazina 12 yashobora gutorwamo umupapa uri gusimbura Papa Francisco amaze gupfa. Kurikira rero gutega amatwi utuje amateka avunaguye ya buri umwe mw'abo bakadinali 12 bari ku rutonde rw'abahabwa amahirwe bashobora gutorwamo papa. Nturambirwe. Kuri urwo rutonde rwa 12, uwa mbere uri kugaragaraho yitwa Karidinali Angelo Bagnasco, akaba ari umutaliyani. Yavutse ku wa 14 Mutarama 1943 i Pontevico nyine aho mu Butaliyani. Yabaye arikiepiskopi wa Genoa kuva 2006 kugera 2020. Uyu kandi yanabaye perezida w'inama y'abepiskopi mu Butaliyani kuva 2007 kugeza 2017.
afite imyemerere ikomeye. Azwiho kuba afite imyemerere ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya, akaba ndetse yarabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu Butaliyani. Undi kuri urwo rutonde ni Karidinali Robert Sala wo muri Guinea. Uyu yavutse ku wa 15 Kamena muri 1945 Urusi muri Guinea. Yabaye arikiepiskopi wa Conakry kuva muri 1979 kugeza 2001. Yabaye kandi perezida wa Pontifical Council or hagati ya 2010 n'umuyobozi mukuru wa Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments kuva 2014 kugeza 2020. Uyu azwiho kuba afite imyemerere ikomeye ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya, akaba yaranditse ibitabo byinshi bivuga ku isengesho, ubusabanyiramana n'ubudahemuka. Uwa gatatu kuri uru rutonde yitwa Karidinali Luis Antonio Tagle wo muri Philippines. Yavutse ku wa 21 Kamena 5-7 i Manila mu murwa wa Philippines. Uyu yabaye arikiepiskopi wa Manila kuva 2011 kugeza 2020. Ubu kandi ni perezida wa Catholic Biblical Federation, Grand Chancellor wa Pontifical Urbaniana University, ndetse n'umunyamuryango wa dikasiteri zitandukanye muri Roma. Azwiho kuba afite imyemerere ishingiye ku bumuntu, ubusabane n'ubutumwa bwiza. Kandi uyu akaba yaratanze akazina ka Francis wo muri Aziya kubera uburyo bwe bwo kuyobora bushimiye kwicisha bugufi. Dukomereze ku wa 4 kuri uru rutonde ni Karidinali Pietro Parolin, ni Umutaliyani nawe. Yavutse ku wa 17 Mutarama 1955 i Schiavone mu Butaliyani. Ubu ni umunyamabanga wa leta ya Vatikani kuva muri 2013, akaba n'umunyamuryango wa Council of Cardinals kuva 2014. Uyu azwiho ubuhanga mu bya diplomasi, akaba yaragize uruhare rukomeye mu mubano wa Vatikani n'Ubushinwa. Undi kuri uru rutonde ni Karidinali Charles Mongbo wo muri Myanmar. Yavutse ku 29 Ukwakira muri 1980 i Monora mu Myanmar. Yakoze inshingano za arikiepiskopi wa Yangon kuva ku wa 7 Kamena 2003. Yagizwe Karidinali na Papa Francisco muri 2015. Uyu azwiho kuba intwari mu kurengera uburenganzira bwa muntu no kwamagana akarengane, cyane cyane mu gihe cy'ihumeka ry'uburenganzira bwa muntu muri Myanmar. Uwa gatandatu tugezeho ni Karidinali Matteo Zuppi, Umutaliyani nawe. Yavutse ku wa 11 Ukwakira 5-5 i Roma mu Butaliyani. Yakoze inshingano zo kuba arikiepiskopi wa Bologna kuva 2015, anaba perezida w'inama y'abepiskopi mu Butaliyani kuva mu mwaka 2022. Azwiho kuba afite imyumvire ijyanye n'ivugurura n'ubutabera bw'imibereho. Uyu yagize uruhare mu biganiro byo kugarura amahoro mu bihugu bya Afurika nko muri Mozambique,
ndetse ni umuyoboke ukomeye wa St Egidio Community. Uyu ni umuryango uharanira amahoro n'ubwiyunge. Undi ni Karidinali Marco Morangi, uwa karindwi kuri uru rutonde, akomoka muri Sri Lanka. Yavukiye aho muri Sri Lanka wa 15 Ugushyingo 2007 mu mujyi wa Murugavayera. Yabaye arikiepiskopi wa Colombo mu 2009. Uyu kandi yanabaye umunyamabanga wa Congregation for Divine Worship na Discipline of the Sacraments, wa muryango Cardinal Robert Sarah nawe yakoze. Afite imyumvire ikomeye cyane ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya cyangwa se bita ba traditionalist. Akaba yaravuze ko liturgy igomba kubahwa kandi igakorwa neza nta guhindurwamo byinshi. Undi yitwa Cardinal Pier Battista Pizzaballa. Yavutse ku 21 Mata 65 i Cologno al Serio mu Butaliyani. Ubu inshingano afite ni Latin Patriarch wa Yerusalemu mu 2020. Azwiho ubuhanga mu guhuzabikorwa hagati y'amadini, by'umwihariko hagati ya Gikristo, Abayisilamu n'Abayahudi. Uyu yanabaye umuyobozi wa komine ya Franciscan muri Holland. Uwa 9 ni Cardinal Peter Erdo wo muri Hongiriya. Peter Erdo yavukiye muri Hongiriya i Budapest mu mwaka 1952. Inshingano yakoze yabaye arikiepiskopi wa Esztergom, Budapest kuva 2003, ndetse yanabaye perezida wa Council of the Bishops Conferences mu Burayi. Uyu kandi agaragaza imyemerere gakondo kandi inararibonye mu by'amategeko ya Kiliziya, yitwa Canon Law. Uyu ni umwe mu batorwa bakunze kugira ijambo rikomeye mu nama zikomeye za Kiliziya. Uwa 10 yitwa Cardinal Willem Eyck. Yavutse ku 22 Kamena 2003 ahitwa Idwivendrecht mu Buholandi. Ubungubu na arikiepiskopi wa Utrecht kuva mu mwaka wa 2007. Uyu ni umuganga mu by'ubuvuzi ndetse n'impuguke mu myemerere ishingiye ku mategeko ya Kiliziya. Azwiho kutemera uburenganzira bwo kwica imbuto cyangwa izindi ngingo zica amategeko ya Gikristo. Uwa 11 ku rutonde rw'abaza gutorwa mu Papa ni Cardinal Anders Arborius muri Sweden. Yavutse ku 24 Kamena 1900 i Sonego mu Busuwisi, ariko akomoka muri Sweden. Inshingano yakoze yabaye umwepiskopi wa Stockholm kuva 1908. Yabaye nanone Cardinal wa mbere wo muri Scandinavia mu mateka. Iyi myemerere ye azwiho ubuhanga mu iyogezabutumwa muri sosiyete ziganjemo abatemera Imana, bita secular societies. Akunda gutanga ubutumwa bw'icyizere n'ubumwe. Uwa nyuma kuri urutonde rwa 12 ni Cardinal Jean-Marie Clavel mu Bufaransa. Yavutse ku 26 Ukuboza 58 i Sidi Bel Abbes muri Algeria. Ni arikiepiskopi wa Marseille kuva 2019, ariko
Karidinali 2022. Azwiho kwamamaza ubumwe hagati y'amadini, by'umwihariko kubera imiterere ya Marseille nk'umujyi w'ubusabane hagati y'Abayisilamu n'Abakristo. Aharanira ubutabera, uburenganzira bw'impunzi n'ivugabutumwa rijyanye n'igihe. Kuko rero ngubwo amateka avunaguye ya buri mupapa cyangwa se umukaridinali ku rutonde rw'abapapa ushobora kuruta kubamo umwe. Dukoze kudukurikirana neza ubushakashatsi. Niba ukunda iby'amateka birutika igihokamana, kanda subscribe hanyuma usangize abandi.